everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Pagyamanak man, ti kanayo nakadayo amang tartarabay, kadagiti amin na drama uno uploads, tuy gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa Zenny, sana apod no nagantin tay ipatangatang itangam sakbay na hello kani Mara Siduro, Ana Marie Quario, dita Dubai, ni Flora Aurelio, kani Mor Palispis, dita Taloy. Kastimanti ko na ni Kabsat Zenny, dear man ang biyanang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngam jak laing pagarup, ang narigat gayam ti trabaho iti abroad, isungay kadang ko tinagawid, kati ti panagawid ko, limas tugak. Ako namlan asino akon abak na, gapoy ti kadat kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na. Nagsaya atin ngay anak ka. Kahit sabtin na kakaday anak ka. Katuan mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas ti arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, anak ka. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabalin na yamat nga awan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay kanakak kabagay. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, naringat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kat mayak nga rod, ano kasta ka bagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kat wala. Sumurtak man nga raw pagpaspasyaran ka bagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggaken hilarya. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak ka. Ay na, kailiw na ka una yun anak ka. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsir. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwa yung nga imay si mabat na nang. Wan anak ko, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang to daw ti Van. Anya kayo matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan yung nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo ka nagayay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kontinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili ka pagpaduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na amanaw. Ado mo ti kwarta na.
Suapat check. Pautangan na ka dayjay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos mat gayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau kaanakan. Ala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, but soup nga imported. Ay, pag yamanak akaanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adaw ti kwartak. Tapno handak nga umay ututangan, nanang. Ti pang ibagaan nyo nga adaw ti kwartak kat dagijihaan nga agututang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manuturnmong mo ay. Ada milyonisan. Kat adan Ay, wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli ijay abroad, anak ko. Haan nga rodan. Idtuya kong tag-business hak. Auntie, adapin minta si balayo ha. Pinadakkel yung matan iti uray lang ha. Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Anya trabaho ni insan Senay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kasjay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wenami Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak kaw. Naimpod nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kahit agsalo kag kamungamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan seni. Tay karigatak ti manggad e balasi utaaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kungkuna, ay padasum lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Agbisnisak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka tamuyo kat pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangag pa sudeta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo tirigat trabaho ija abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanak ko. O sige, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minayin. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan.
Kano kaskas ano kat mang lukatak pa iti pakanan. Aya. Ay, sino nga iti alaen ta katulong? Kat agbirok tayo Siya kuman ante. Ngam agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, addan tumakitam balasang kaw. Bagaan naktaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo't ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko eseni. Nag-forgoodin. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo to na nag-for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laeng. Kaya't kumuti agabroad, bari makaurno nga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na dya seni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro, Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton, di kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balay da, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki jay lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan Zeni. Ay sus, nakiasawa kamot ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na Zeni. Kat, kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam ti aglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige. Mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ella. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ella. Pakilabam man da to'y, Nagito underwear ko nga naurnong. Idisukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, ag-overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Isong ay lapas mo amin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ka. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay,
Narabyan ka manay na nagkapulita balay da sa inay. Balasan ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ay ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Na, nagbasitin nga. Nagano ti kwarta na dya ka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale. Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim mi kini Zenny, tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami pay laeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anak ka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroromen na ka balasang ka. Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko iji balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo, ha? Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ta agunay. Kantarimaan ng matagdalos, ha? Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa, agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibangam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jak pa'y lama ka umay iji balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katwan Sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka no tit ito datang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atangdan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran samot tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlaang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading ito kasi ni nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanuktala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itid kukin ka. Anya? Uy, apay nga may nga hangkang nag-ananad. Ay lading ito kasi ni. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikot.
Kaya't naasublyen na itin-inted ko ken ka akwarta. Anya! No kasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado a kwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Adamo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta dahi di nga lakay. Naamwandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga nga raw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa, nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawa takmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack la yung pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ini. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas la kasino nga nang ibaon-baon kanyam idi ngam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayati trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda maitulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga ruti ngasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. An-anusak ti kastuya pagsapulak, tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw, kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, tigayim mo, Zenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan!
alaw na imbag nga oras yu amin, mangrugi manen ti panagtutudo gagayam, kat kasapulan tayo ti anad tanagalis ti dalan. Gandi tay lipatan ti mangitugot kadagiti payong tayo tunggal rumwar tayo, tapno di tayo matudwan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik Kabsat Matilda san naapod no nagan tintay patangata ngay drama ita. Nga makablawa mampay da Agnes Gregoria Abad, Jovelyn Kimayong, Jonah Marie Dita San Nicolas Ilocos Norte, kane Miller Humake Dayaw. Kastiman ti kunanik Kabsat Matilda. Dirman ng biyanang, may saa ka relihiyosa, ket numabalin jak kayat nga dagbasol kada kami iti pamilyak. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, awan madan, impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga agkasar, kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol dala ang itikas di nga raramidin da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na di aka anakak. Minansa. Takas di ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanon ti bagbakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Mala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin ayamo ajak alaen day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. How, baybayamon ano di da kadenggan. Tao, ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanyak. Ang di na kayat. Sa nabalik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog danto nga mapanay di impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan kaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Kat no adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisay na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da gita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani, naubyak. Ha,
Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam a babae, Janine. Ni pa ni ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni pa nila ang ti loves ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyernaw. Sinaam na ita a babae. Kat si kamay panay, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Masaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo'tla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mo'tla mawatan, nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag, ay sibugak iti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak matiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaang no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama Jesse kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindag itatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga rod Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di uminggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dala-ala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong aramidin ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukat ti mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawampay makwarta jay lalaki. Kahit aglib-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay, sos, awanan napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga adam mo siguro karbeng ak ama kibiyang.
Taawang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sadaag din na. awan mo maaramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmond. Eh. Papanam. Oh, di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ngamin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Oh, sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Eh? Secret. Sabong parakin ka, Erma. Ay nakababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpailay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rod Edmond. Hangam sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka pa'y lang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimula langan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Oh, sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasanungay. Aklunan na ka din, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamo't. Isu nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alan, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Oh, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yangan! Ah, apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan. Lapdam kay ditan Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Erma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagaken ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo mo't kan. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti imuna nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada. Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti araramidon da. Iso ama sapol ngagsinada. Bakbakat anda dyan nga ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang.
Hanaan mo nga katawaan tayo tilik-likodan na, auntie. Ay, win nga rod ah. Ay, Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. uwan nga ruda ah. Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anya serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, Huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinumingo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway ti liklikodak. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umano gutak, iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Anday na santuan at tao. Adda, da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinominggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw, ang kastamot ti ugalay. Kasanaw, apat yan na kadag ti awi sa matataaw, no kastamot ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayad ang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at tao. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, ta mapaiswan ka. Sa kita masay. Di ka una, ita kababain ti kasta nga aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kan saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay ka nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba landig may sana nang jak na iruam ngawan kadkadwa na.
Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak, nanang! Nobya! Iso masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa Janain. Nobyak, nanang. Ni Eloisa. Ha? Naimbag nga oras mo, nana? Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaang. Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay na ko ma, tamaaklon ngagbalin na manugang, nana. Ay, agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan iti nana. Kahit nubyok nga rudan to yanak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maklawn. Agsina kayaw. Jak kayat tiar aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga iti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak ko. Nukas nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramiden, nanang. Ante, tulungan dak ko ma, ilamang dak. Nay, hapayaan Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, adaya relasyon yaw kun ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirik na mita ka na yun kami nga kuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dak mat Kumustan jay kaso da Celia kan na dya Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga, anya kumangay. Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay, katao laeng mo't nga agbasaw lakay. Day tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kunday tabidot ko. Pudno unay dayta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Husto amin ngayong bagata sawak iso manipod idin, inijakon timang dilaw, wano manguy-uyaw iti kam maliti padak a tao. Agpatinggala nga roditan, ti kapadasak, ti gaya munok kabsat mo, Matilda. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ni Mang Tarabay kanang bendisyon iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, papagayam na imbag nga oras yumanen. Siyak manan ti pagayam yo ni Manang yo biyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngayon kay panagbuy-buya.
kan panagdengdengag ita aka nito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa ita kat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan Alisa. Ngam sakbay na, kablawan tay pay da Ma'am Rosie Dakayanan, kastamatan kani Arlene Palentino, ni Aida Garcia, kani Larissa Rofel, kastamatan kani Irene Grace Morales. Kastiman ti surat ni Pagayam Lisa. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kanat natang. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko, kan pwesto ni nanang me. No kaano abimakat ni nanang me, isumad ti panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwara kaon paran, inakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badok paran. Dayto'y short pan kan tube ko. Kita man. Ah? Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, papana ko. Tanay, aldawen. Aginaw kan tunwan, kan aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam, Well, hindi matungpal. kan agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sang putakin tun malam. O sige, ariglado bakit? Tungpalag amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Naladaw la siguro Inawagak ni tatang, kat kunanamot anasa pa arimor iji balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na ano di pa'y lamang lukat. Ay, huwag nga ron Sapay na pintas ti ayan ti pwesto ni nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, madasuki na. Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo kit di Nananahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni nanang. Ay, itay pa yan nanang. Ape anala daw kayo. Ay na. Ada nakataktaka kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, isu nagsuutak iti kastoy. Isu baybayan dak, wine. Ginay, anyat sidaan yaw inton rabi ay. Gumatangak to iti bangos, ta isigang kuman nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti sidaan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid, ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala kasarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan, may. Anya? Win, iswa padigwan yun tuman jay amayo iti sidaan na. Tapno saan akas lanak, kaasay ijay balay. Oh, adto ti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman anak kaw. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Nay, saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag kumantatang. Apay, kanayon aya marabyan nga agawid ni nanang. Manmano nga agawid itinasapal ay jay. Papanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat iti pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldawa sana mang lukat iti pwesto na iji palengke? Anya, inaldaw mo arumwar.
Saan ang matatao dito'y balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no tal daw. Ay, kano dapay tay dual daw sana nang lukat hindi na panalawas. Anya? Napanan na nga tanga iti day tangal daw. Diyak ka mo anak ko. Ay, tinasaya at palutputan nyo ni Nanang. Kunanawaan nyo man iti kasdingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusan pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngam kaslakay kayat namat. Bayam ano kas dyan ti pagragsakan na Jenny. Apaan nagnupakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay. Dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na ah. Ay na, di nakmula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan Dak maaramid deta Jenny. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nanakalaan na kanyak. Jima kunam kadilatan. Nabayagan nga ag data. Ang nanapay na ti awag mo kanyak. Anya nga rudti kahit mo ayawag ko ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie. Kasjay. Wano babes no iso. Sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko ka. Ipulong data kinila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod laeng ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw nana. Awan mo't makangag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no adda CCTV dito Nariga tayo. Iso nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige garod. Sikati makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ijo pwestom, Nana Jima. Jak pa'y binilang. Yag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Ha? Hanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito Kit makita data. Narigatan nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo ag kabuteng mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sama ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagam. Inaram ka pa nga ron, no, kadurman ka. Amumat nga ay-ayatan ka, Nana Jima. Hay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayat kayat mo. Kanayon mo ti panagkuyok sa. Ala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga road-rolan. Sige. Mabitla nga. Ta'idapak ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakit? Pumimpintas ka mo. Ay. Kastaya, paran. Ay, agyaman Ubing ka ba, bakit? Agyaman manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siya nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis.
Gapo iti kinabisik, iti talon. Mala, sana balita napintas to'y asawap. Nagitikit di mulam, ti into narem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas. Manang Jenny, at manin di lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Ayun. Asino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikit customer laeng ni Nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw di ta numapan. Wala. Asino nga tangay dayta? Ay, tinasayaan. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan nyo nga, Roland. Mapan kami kano ag-beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, main. Ay. Baya, ayun ton maminsan, duwatang ag-outing. Mapantay ti adayo alugar. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay, agpaisaw. Kaano nga'y? Into na da kwarta ma. Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jima. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Oh, ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala. Anayam 5,000, Nana. Anya? Alan, nakapimpintas ka ba yun? Isu amain inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alan, Nana. May sapay. Hey, inagkamot ng tidakulap kurulan. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ako, Nana. Tanda ti panagayat ko kan kanayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti agakam. Kat umdasan apakaragsakak tay tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alan, anay mo na 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka day. Jima, kunamlatan kanya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwarta, Roland. Aglakla ko iti pipino dayjay. May agsingsinger. Ipaw-paw it na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga may agsinger. Ta installment kat nga road ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay saday. Anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, Manang Jenny. Tayman ipagpagatang di ka anakam nga usaran da iji pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita anak ta. Penak bumatang iti tsinelas ko. Ha? Manang, mabigbit mo dahil siya lalaki. Dayjay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nanang. Wan Manang, adagayam anak kanasawa na. Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih maluman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilya na andito'y mall. Oh, anya.
Umdas ka din dayta 2,000, Roland. Ha? Uwan na lang, Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adon tinaititid mo akwarta kanya. Jak amuno ka sano ang makasubadakin ka, Jima. Bay am dayta subad-subad. Roland, at taibagak. Anya dayta? Kayat ko na sinaan ni Paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Inja nga ron ay ayatunan. Sus. Inja kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin na tamot, jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagus mo, birukan nak ni nanang ko, iji balay may. Anya? Sarungkaran ka lang, iti aldaw, no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagus mo. Ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno at dan koleksyon mo iti pwestong. Sige karon, tas sina ako ni Paran. Ure di mo sinaan mo takaasim mo di lakay. Hey, basta sina ako. Upay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. O mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat kukin ka, Paran. Sa nabalay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam kanya di mabakay. O mo nagbasulak keng ka. Nakasingsing po ita magking ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak. Kabkabilon nak. Bugbugkawan nak. Ken parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngem di yu lamaw. Di yu lamaw ti kinaulpet ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak. Jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak. Tadyak ka mauladan. Isupag nga siyaw. Tadidak pakibiyagan. Niti kayat ko nga aramidan. Kayat kumot ti agbalin anawayahan. Kayat ko ti agbiyag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipod ubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang di ta pwesto na. Tagsarata matan. Ha? Apay manang? Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, lalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito yung ta lalaki. Ay, aglamang ta. Di kagpakpakita. Tapaliiwan taman ida. Wen manang, simragan iti balay simrakan ni nanang. Umay ka. Aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang, huston samot ti atap ko nga da relasyon da ka ni nanang. Ha? No kasta? Agpada ta iti atap, Lisa? Diyak lang bagbagakan ka tawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan idi pay laeng manang. Kat ita,
Mapansamot dun ti atap ta. Agpayson samot manang. Roland, adda tao. Mabitlaeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga makita dak dito. Paglumang ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaang di ta sirok ti kama, Roland. Sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kaduwak a lalaki, kaawan ko nakmait. Kas makita yung mait, agmay-may sa at dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimarak dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuman naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. At da relasyon nyo iti dahil lalakyan niya, nanang. Wala. Aklunok man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw. Ada relasyon may kunirulan. Anya? Ala manang. Saan gumawa at ila ibagbagam na Jima? Pasensya kayo, no naglimang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod no ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me. Na. Apay nga yakas tamot ti ibagbagam, Roland. Agpiso man. Aggayam talaang nana. Pudnaw ngagkuy-kuyog ta. Ngam awan mo aramidan ta. Ultimo holdingan sa ditar aramidan. Apay nga ron nga da ka dito eh. Wen, taad da ut-utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon di na itid tinayo kanyak. Ngam bayadak nguisot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot tibagbagam, Roland. Hinayat ka pa mo nga raw di kastaunay. Si kalaang di mga at kanyak, nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina. Anya? Isuotap no di mo magungkuna. Sige, bayadak nagiti na itid mo kwarta kanya. Kit apaman ang makabayar aking ka. Sana kung nagpakita king ka. Anya? Kuna na abaraw, gamadamo gaya masawa na. Nagpalilaw kiti dahi jaya lalaki. Ala. Pagnak yun dahi ta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan adamang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, di mabakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatun kalakta, bakay. Ang yaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ti amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimot laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel May. Naminsan laang nga nailawan ti inamay kat dinan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mo nga rod ti panunot ni nanang yaw. Nabulsak ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan ti amayon. Gapulaang iti day dya lalakay. Nga uray kwarta laang ti habol day dya lalakay. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring
Eli Palacio. And your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello, naimbag nga orasyon manan papagayam. Daytoy manan ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama ita, kat nagapo, kat ni pagayam tayo naglingad. Itinagan amare. Ngamsak bay na, kaya't kumampapok kawan. Itinaragsak apan nagdengdengag ni Julius Insyong ditanagay atok. Kastamutan kanimanang na Jonalyn Insyong Mariano. Ni Ma'am Leonida Bagalya, ni Marisa Raceles from Jacqueline Nofis, ni Estrelita Pilayo ken ni Cheryl Wakit. Kastoy maanti ko na ni Pagayam Mare. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti kakadwam nga agdram-drama. Ada asawa kat iso ti pagtarayan ti istorya. No mabartek nila kay ko, agbaliw ti aksyon na. Rogyak nga rod ag salaysay, idi kakaskasarmi pailang kan nila kay ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawak. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas na? Si Kanti nagluto? Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawak. Saan nagaputa si kati babae, kat trabaho mo amin ng ti agluto, aginaw, agdalos, kanda dumapay. Nagtinulong ta. Uy, talaga nagkasata. Takaskan ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulik pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule kong aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwak kumaka ni nanang yaw hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta. Ayan niyal daw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay maniyal daw. Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanya. Nagagatay. Ay, nasaya at no kasta. Saan mo lang agbarbartag? Saan, tatang? Din samot umin-inom iti arak ni Aldaw, tatang. Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day jay no makainom. Ha? Nukasta, naging inom idibaro pa'y laang, tatang? Wen, damot tayo pa naginom na ide, hanggang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahi ti alutwan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da nga min titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikaswan, dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas mong ter aramidam ijay talon? Wen, dinardaras ko tinagparaspas, Tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagiti Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapa akon bakit? Ala, Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay.
Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, itikas tangan aramidam lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si kataglablabang. Bayan ti sawunda. Awan kanyak dayta. Apal dala kanyak dayta no bilang bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Ta sumrektan di ta balay. Amo ka na banog ka bakit? Iso naglutak iti pang malamanta. Ay, agita sarak di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Una, maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne, Addan sa umay lakay. uwan nga rod. San? Oh, umay kami, man. Insan? Aguri ka. Mabusay sak day ah. Asino, alaw? Ni Insan Berto. San? Minsan mo birtulay tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami, man. Insan? Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko ah. Alakat inkapastrakan idan alakay. Nabartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiing. Ginom tayo. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panagin inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Marie. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Marie. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaom. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawanda kami dito yan. Di ka man makibip biyang dito. Go away, Marie. Isus, aldaw mo't gaya man. Awan ti asawak dito idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Hinak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y di anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tirurarda. Ta nakaturo ka ngamin. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam ah. Ay, awang mga rodan. Ha? Awan man nga rodan te. Anyat kaya't yung asawa nanang. Ay, Asinwa kasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga road, ni Berto tawagan tayaw. At the cellphone number na kanyak, day ka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda dito balay mentay. Abay, ya? Damagak lakuman o kadwam ni insan mong aldaw. Awan, kadwa di rabe ay. Tarimwar kamay. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaon. Anya, kahit na pananangarudan ngay, saan mo ta nagawid? Ay ka, mga nung nagawi, di balay da kumparay. Isuda nga minti nagkuyog. Anya, unay mo't ngaminan. Apay ngamin na nagiinom kayo aya. Lik-lik-likan na lang arudan taginom. Ngam pinainom mo pa ilang madya kasinsin mo. Nay, kaya mo amo, li-li-likan na gantiara kantay.
Kumaysa, kailiw ko mga rod ang makabanding niya kasinsing kao. Awagan man di kumparem. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye! Bye, mate. Nala, urayam latan ti panagawid di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod nanang. Agawid akon, tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga roden no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bul man nga roden Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado amanuman nga aldawon nga agpukaw dayjay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata gawid mo't laadagaws. Ay naapo nakababay ni di asawa na bakit. Nukastawan pa'y ninsang kao ipag. Ay, awan pa'y nga rod bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang rod takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brandon. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumparik, iti paraangan da. Wan nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brandon. Makapainlove ka talaga. Ay, nay na, awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di ti asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigod da kasta. Anya? Ay, ala, agawit ang Berto. Diakon mairusok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. wan balasang ko. Sigod na nakasjay ti anak me. No agbartag, sumagmamanong Aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartag. Ay, jak man namo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga rod adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di namot maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awiskan kwa na nga aginom. Katima ko na katistriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry bakit. No itak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartag kaldo. Sorry nga roden na mahal. Sada na maulit. Ayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpay so. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadinga. Apay nga ro dakas di tinakita. Kainin narakop mo di kumpare mi dinabartag ka. Agbakla-bakla ka. Wah. Awan day jay. Pasat la tiragrag sa